igikombe cyari cyaramaze kubona nyiracyo, ariko hari yasigaye kumenya ugomba kumanuka n'ikipe ya Vision yari hagati y'Amagaju ndetse n'ikipe ya Muhazi United ndetse n'ikipe ya Aprfc gabwa igikombe cyayo yakoreye. Tariki 14 z'ukwezi kwa 8 2024 nibwo shampiyona y'u Rwanda yatangiye, isozwa tariki 28 z'ukwezi kwa 5 2025. Yari shampiyona yihariye yaranzwe n'ibintu byinshi, imikino yabaye myinshi itararangiye, ikibazo cy'amatara ku mastade, guterwa amaga ndetse no gushidikanya ku basifuzi. Abatoza benshi barasezerewe, utibagiwe n'abakinnyi batangiye shampiyona ariko bakaba batarayisoje. Umunsi wa 30 wa shampiyona y'u Rwanda n'undi munsi wari wihariye kuri shampiyona yasojwe. Reka duhere kuri Kigali Pele Stadium. Ekipe ya Rayon Sport ku isa 9 yarakira ikipe ya Gora Football Club. Nta mufana wari uri ku kibuga. Ni umukino Rayon Sport yamanutse mu kibuga yahaye amahirwe abana benshi bakiri bato, kubera ko yari izi neza ko yamaze gutakaza igikombe cya shampiyona. Ekipe ya Gorera yatangire hejuru ibinyuje mu basore bayo barimo Nsanzimfura Kedi na Ndikumana Randre. Ku munota wa 9 Kedi yateye ishoti rikomeye mu izamu rya Rayon Sport, ariko umunyezamu Mugisha Yves umupira awukuramo. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Igice cya kabiri cyagarukanye impinduka ku ruhande rwa Rayon Sport. Jesus Paul Cindy yinjiye mu kibuga asimbuye Asanana Inosa. Kuza mu kibuga kwa Cindy Paul byongeye ubwumvikane mu busatirizi bwa Rayon Sport, kuko yatangiye gukinana neza na Iradukunda Pascal. Ku munota 58 Rayon Sport yaje gufungura amazamu ku gitego cyatsinzwe na Nshimiyimana Emmanuel bakunda kwita Kabangi. Terekamo, what a goal, Nshimiyimana Emmanuel eke Kabange volley. Umukino urangira ekipe ya Rayon Sport itsinze ikipe ya Gora Football Club igitego kimwe ku busa. Kapiteni wa Rayon Sport Kevin Muhire yagarutse ku cyabaye kugira ngo ikipe yabo ibure ibikombe byose, nyamara byaragaragaraga yuko ishobora kubitwara byose. Yari giye ibintu muri ekipe ngo bitari byiza, iyo ekipe ajemo ngo akanyaka yakoze ibintu bitari byiza, so iyo ekipe ijemo ibice bibiri, iyo ekipe neza zatandukanye, so ubwanjye ko ari byatwishe. So ekipe itsinze abo babyegekaho abandi bangonyekana ko atsindishije nekana ko ari ibintu so ekipe yakitse mu bice bibiri. Na president ubwe bivemo akiri kare kuko byatangaje twarabyumvishe, ariko twakitse intege, twaje gukina Vision tumuvuga ko bise bishoboka. Uko twese dutegura match, twateguye match ya Vision no sere bayoroheje kuko amuzi zigira ku kibuga na munaje ngo tuganire turemba bigishoboka. Saba ko bwanjye ko abiza bivemo mbere ni mpamvu twagezaho tugeze ubu. Aho hari kuri Kigali Pele Stadium mu karere ka Huye ku isaha 9:30 Amagaju yari akira ikipe ya Muhazi United. Uwikunda Samuel niwe wari wahawe gusifura uyu mukino. Aya makipe yombi yagombaga kwikuramo imwe igomba kumanuka n'ikipe ya Vision Football Club mu cyiciro cya kabiri. Amagaju yari afite amanota 33 yagiye gukina uyu mukino nibura asabwa kunganya, ariko abifashijwemo na rutayizamu wabo Hussein Chiza Serafe warongeye kugaragara nyuma y'igihe kinini adakina, yerekana umukino mwiza imbere y'abantu bake bari baje kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye. Ukina neza ku ikipe y'Amagaju byayifashe kubona uburyo bw'ibitego. Nizamu ry'ikipe ya Muhazi United tegetswe gutsinda ikarokoka, maze ibona igitego cya mbere ku minota 24 cyatsinzwe na Bishimiye Emmanuel. Igice cya mbere kirangira Amagaju ayoboye ikipe ya Muhazi United n'igitego kimwe ku busa. Mu gice cya kabiri Amagaju yakomeje gukina umukino mwiza, bituma inabona igitego cya kabiri ku minota 58 cyatsinzwe na Bizimana Ibitaji ku ishoti rikomeye yatereye inyuma y'urubuga rw'amahina, maze umunyezamu Nzana Ebine w'ikipe ya Muhazi ntiyashoboye gukuramo uyu mupira. Ku munota 34 Muhazi United yabonye penalty yavuye mu gitego cyo kwishyura, ni penalty yatsinzwe na Muhammad Keyune. Amakipe yombi yakomeje guhatana. Ku munota 81 Muhazi United ibona penalty ya kabiri, ariko kuri inshiro Muhammad Keyune ayiteye umunyezamu Kambare DM ayikuramo. Umukino urangira Amagaju atsinze ibitego biri kuri kimwe, anaguma mu cyiciro cya mbere aho yasoje shampiyona y'u Rwanda 2024-2025, ariko umwanya wa 11 n'amanota 36, mu gihe Muhazi United yo yamanutse iri ku mwanya wa 15 n'amanota 30. Uwikunda Samuel na bagenzi basifuye umukino bavuye i Huye bemye, nta kosa na rimwe bigize bakora muri uyu mukino. Umutoza mukuru w'Amagaju Niyongabo Amarisi
avuga ko yakomeje kubihamya ko ekipe itazamanuka gusa nagaruka ku makipe yakinnye shampiyona y'uyu mwaka. Birabaye kubera ko ndabona ko dufite ekipe nziza na malwe udukosa duto twamuga tuba dufite ekipe nziza itamerita kumanuka. N'ama ekipe ari ku rwego rumwe na shampiyona ngo n'ekipe ari ku rwego rumwe. Ino ekipe musaze ni ekipe ya kane isumba amanota 3 ekipe ya 10 na rimwe umva vuga ko ekipe zari presque ku rwego rumwe mugabo zisumbana kajya kantu mbona uvuga nka Aprfc muri retour baragize ikintu gikomeye cyane kuzana mu ataka wabo. La fait la différence byarabonetse. Perezida w'Amagaju Bishimiye Jean Paul yavuze ko umupira w'amaguru mu Rwanda ubamo ubugome n'ubugambanyi budafite icyo bumaze. Umupira ufite ibibazo byinshi ariko numva bigomba gukosoka. Harimo ibintu ngo byamunsindire harimo ibintu byamumfashiriza kumutegura sinzi ni byinshi cyane ni byinshi n'umupira ngo mazemo igihe ariko no mwaka ibintu byabaye ntaho nigeze mbibona akagambane kabayemo turakabona aka kanya wenda ntago navuga byinshi ariko hari amakipe yishyira hamwe kugira bagambanire ikipe imwe. Namwe muri abanyamakuru mwana byumvise amagambo menshi umutoza wanyu aridoga umutoza wanyu aravuga umuntu akazira ko yavuze bose byaba ari byo cyangwa atari byo akazira ko yavuze ibyo atekereza byinshi hari byinshi Gajuma kagambane n'umuntu akabikubwira turabamanura muragenda muratumanura se gute. Reka tuve mu karere ka Huye tuzamuke mu mujyi wa Kigali. Aprfc yakira ikipe ya Muhazi United kuri Stade Amahoro wari umukino wo gushyikirizwa igikombe cya shampiyona ekipe y'ingabo z'igihugu yari yatwaye. Wari umukino usoza indi yose y'uyu mwaka w'imikino 2024-2025 aho wari urimo ibirori byo kwishimira ibikombe bitatu ikipe ya Aprfc yegukanye muri uyu mwaka w'imikino. Uyu mukino wabimboreye n'akarasisi ka gisirikare n'indi myiyereko y'abafana. Hakurikiraho umwanya w'abahanzi barimo Dr Jose Chameleone ndetse na Eric Senderi. Iminota ibanza y'umukino yaranzwe no gukina mu kibuga mo hagati cyane umupira ugakinirwa ku muvuduko wo hasi gusa ikipe ya Aprfc ibifashijwemo na Ruboneka Jean Bosco niyo mugabo Claude Umugisha Claude na Ramin Ba igacishamo ikare mu buryo bw'ibitego. Cyakora abamyugaro w'ikipe ya Musanze bagakomeza kwihagararaho. Ku munota wa 20 w'umukino Aprfc yashoboraga gufungura amazamu kuri penalty umusifuzi Twagira Umukiza Abduru nyuma y'uko Mukengere Christian ategeye Sheikh Jibril atara mu rubuga rw'amahina. Cyakora uyu munya Burkina Faso yananiwe kwinjiza iyi penalty. Nsabimana Jean de Dieu umupira ukuramo nyuma y'iminota 10 Aprfc ihushije penalty. Ruboneka Jean Bosco ku mupira yahawe na Nshimirimana Ismail Pichu esa hagurutse abafana b'ikipe ya Aprfc ku gitego cy'ishoti riremereye cyane yatereye muri metero 35. Atasaga traverso maze igice cya mbere kirangira Aprfc yoboye ikipe ya Musanze n'igitego kimwe ku busa. Igice cya kabiri mu gutangira umutoza Habimana Sostene wa Musanze yagarukanye impinduka mu gice cya kabiri akora mu kibuga Munyerangabo Leondasi amusimbuza Bizimana Valente. Ibi byahise bitanga umusaruro mwiza kuko ku munota wa 49 Mucerenge Rashid yakiriye neza umupira wa Kamanzi Ashrafu agombora ikipe ya Musanze. Nubwo hari habanjemo kwikanga ko yari yarariri Aprfc yahise ikora impinduka. Tadeo Ruwanga yinjira mu kibuga Ruboneka Jean Bosco yagiye gutanga ibyishimo muri Stade Amahoro atsindira Aprfc igitego cya kabiri nanone hanze nyuma y'urubuga rw'amahina nyuma yo kwakira umupira wa Sheikh Jibril atara amaze guherekanya neza na Mugisha Jebel. Ku munota 76 Ruboneka Jean Bosco yatsinze igitego cya gatatu ku ruhande rw'ikipe ya Aprfc. Bihita birangira Ruboneka Jean Bosco w'imyaka 26 abo umukinnyi wa mbere atsindiye Aprfc ibitego 3 muri shampiyona y'u Rwanda y'uyu mwaka. Umukino warangiye ikipe ya Aprfc itsinze ibitego 3-1 itezuza amanota 37 aho yarushije Rayon Sport amanota 4 mu gihe ikipe ya Musanze yagumanye amanota 38. Sheikh Jibril Atara
waje mu kwezi kwa mbere agafasha ikipe ya Aprfc gutwara ibikombe bibiri ngo nawe yaje atazi ibimutegereje. Oui, je suis très content. Voilà, je suis venu au milieu de la saison. Yego ndishimye, najemo hagati muri shampiyona, ntabwo nari nzi ikintegereje, gusa najemo asanga abakinnyi badasanzwe. Rero Aperi ni ikipe nziza, ndashimira Imana kuba dusoje shampiyona tunayitwaye tugatwara n'igikombe cy'amahoro. Rero dutishema n'iri joro, abafana barabizi ko mbakunda, icyo nabasaba nuko umwaka utaha bazajya baza ari benshi ndetse bakakomeza no kudushyigikira. Abakunzi ba Aprfc bo ngo nibwo bwa mbere batwaye igikombe nabo kibagoye. Iki gitandukaniye kubera cyari imitego myinshi, ariko iyo mitego Imana irayitegura. Haje ikintu cyose ushize Imana imbere, no kubwira yuko gwari urugamba ruteye ubwoba kuruta ibyinshi. Iki gikombe ni gikombe no mu gisibo twagisabiye, ariko Imana ni nyishu. Nukuri iki gikombe cyari kigoye kuruta ibindi, urabona kalendari irahinduka ikazuku, ariko Imana ya Aperi. Uretse kwishimira igikombe cy'amahoro n'icy'intwari, Aprfc yegukanye muri uyu mwaka w'imikino ikipe y'ingabo z'igihugu yatwaye igikombe cya 23 cya shampiyona y'u Rwanda mu myaka 30 ishize, kikaba igikombe cya gatandatu yikurikiranya kuva muri 2020. Aprfc izagarura u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League